Ora ito semua. Ora ito. Unor ka sa una sa student pa ka? Oy, tugay ko na sa bangko trabaho. Iya. Ako na tanan. Ano magkastorya rito? Shout out bis atong mga classmate bis akuan. Shout out ko sa tong mga classmate dia, labi na sa mga apostles. Eduardo de Rios. What's up ha? Del Rio. Challenge ka. Charles Legal Del Rio. Eduardo. Si kuan. Jack Matindaan. Da sa Bantayan Island. What's up ha? Tol. Abot na sad ta. Oh, abot na sa mga gwapo. Nag-abot na sad ta, tol. Gwapo sa apostles. Apostles di ka. Ikaw dai. Murang kag-retirable na. Hello. Kani tol. For one ay playo kay atong kamera. Kita siya tol. Klaro naman na dyan. For 100 pesos tol, 5 questions. Unsa man? Okay ra ka anip 100 pesos? Okay kayo, namnay dagdag. 100 pesos o puna pa na to? Kunan para manilura. Puna pa na to. 100 pesos ha. 5 questions ha. Oh. Sige, history na siya. Sige. Number 1 question. Name the person who is known as the first editor of La Solidaridad. A. Emilio Aguinaldo. B. Graciano Lopez Haina. History ni siya. C. Marcelo H. Del Pilar. D. None of the above. Graciano Lopez Sainam siguro. Okay. Tumpak. Unsa to? Graciano Lopez Haina. Haina. Oh, Haina. Oh, B na siya. Okay. Haina dai. Question number 2. Buhay pa yung 100 pesos ha. Boy ba? Buhay pa. Ya, sa mo 100 naghanap picture eh. Question number 2. What is the oldest city in the Philippines? A. Quezon City. Ah. B. Baguio City. C. Manila City. D. Cebu City. Cebu City kay dire man na nilande si Machilan. Grabe paraita ko classmate. Ito ang answer ha. Paraita. Buhay pa imong Boy ba? 100 pesos. May puruhan pa. Pang snack ni ron. Question number 3. Who was the founder of KKK? A. Apolinario Mabini. B. Andres Bonifacio. C. Jose Rizal. D. Lapu-Lapu. Chris Villamero aka Andres Bonifacio. Grabe, right. Wala, dali sa 100 na gawa ni. Dali sa 100 na gawa ni. Number 4 ata ha. Iyate. Dagit ging 100 na ko. Yay! Question number 4. Question number 4 ata ha. What is the first commercial bank? Commercial bank ha? Established. Dili private. Dili, commercial na siya. Public was ma private. Private. Commercial bank established in the Philippines. A. Citibank. D. B. Allied Bank. C. Bank of the Philippines, Philippine Island. D. Land Bank of the Philippines. Bank of the Philippines. Kuangan, Philippine Island. Philippine Island. BPI ba? Ipay. Kuan na siya kining final answer. Yes, final answer. Wala pagduduha. BPI. Agra. Wala ito semua. Right. Unor ka sa una sa student pa ka? Oy, tugay ko na sa bangko trabaho. Iya. Ako na tanan. Ano magkastorya rito? Shout out bis atong mga classmate bis akuan. Shout out ko sa tong mga classmate dia, labi na sa mga apostles. Eduardo de Rios. What's up ha? Del Rio. Challenge ka. Charles Legal Del Rio. Eduardo. Si kuan. Jack Matindaan. Da sa Bantayan Island. What's up ha? So ikalima na siya nga kuan na question ha. Hapit na madali. Number 4 pa man ta. Pagkayasa na pa rin. Wala bagi madaog din mo ha. Ay sa gara-gara dia wala pa ina. Wag gari pa watch out na kayo pa na question.
Number 4 magita. Sige. Number 5. Who invaded the Philippines of February 15 of February 1565? A. Ferdinand Magellan. B. Miguel Lopez de Legazpi. C. General MacArthur. D. Ferdinand Marcos. Pardon sa question, be. Pardon sa question. Pardon. Kani for 100 pesos last Kay magduduha pangutana. last question na ni siya. For 100 pesos ha. Who invaded the Philippines of February 1565? Ferdinand Bari 1565. 1565. 1565. February 1565 wala siya ipitsa. 1565 na siya. Ferdinand Magellan. B. Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. Ano na kay bawa man ka? Diba ako anak kay 1521 mas si Magellan nabot. Ang isunod na si Miguel Lopez de Legazpi ang isunod na. Rubiya para ito ya. I-shout out me, ibalik sila kuan me. Watch out ko kang Del Rio, Jake Batindaan. Labi na sa mga apostles nga kuan. Palihog niya kog share ha, mga ka-idol. Grabe, wala ti ka sudluwi ani ha. Oh. Tudluan mo ko nga tudluan mo anak i-bright mo ko sa imo. Utang sa niya. Oy, utang binuwa ka na. 200. Utang sa niya. 200 na bayad. Kadaog jo kong classmate ha, bright kayo. Surrender ako ni momit. 1 Grabe daan pagiging kurta ha. 3 Duha pagiging 4 5 Grabe hay. Sunod hali suro na nako ha. Grabe oh, kwarta. Ang pasalig sa kuha 1,000. 100 na dai, 100 pag stock na nimo ha.